He whakatūpato kua puta mai I te tūmua ki Takirua o te ropu toranga pū Māori, ara me tū takarere wā whai muri ho I te whakapahūtanga o te toka tapu a ngā uri o Marokopa e te umanga Hiko Clearwater Hydro. E konga noi hoa na taua toka I naia nei a hei tā tūria e toru ngā puna kei roto I tēnei rohe, tērā pia ka tūkinohia a ngā rā e tū mai nei. Hioia no tā tūria I tēnei wā he āwhina I te iwi ki te wete I ngā ture tai ao. I think that our people need to be alert to these issues regardless as to who the government is. These are significant matters. We don't expect in 2010 for our people to be disregarded in the way that the people of Marokopa were. Hei tā tūria anō ko te mea pā pauri ke hoki, ka paupea te pūtea a te marae I roto I ana whawhai kia mutu te tūkinotanga o rātou wāhi tapu.